Wirigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega ningukugwata ugeni kiri nteto chietu cheru themwe na rweri tariki 9 mweri jwa mbere mwaka jwa 2024 nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Amona nteto iria nkureterete ni Ntumiri ya guchwa kioto ya sniper gwitana mbere kwigikana ondikira itumurungi orite ngavana Kawira gutiga kugeria kumwaka ntaka. Aritwa baire bakuma ntura ya Nteto kuthara bonene kigerio gya KCSE. Mwana umwe ure umite nja ya nkiamuke ukwandikithia mpumi nthongi kiriki KCSE. Matirigas gochokia nkuma ya ukabere na gutongeria kiri mpumi kaunti ngima ya Tharaka Nithi. Mona niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa MAUREEN KINYA na nteto chietu chiriambiria thaiji. Kanjo ya njuri ncheke netumiritie gutira kwa muchemanio juria tumiritwe jwa tariki 13 cha mweri jojo bakiuga kaunti ya Meru iri na keba ni untu bwa kuragwa kwa Daniel Sniper nawe mubunge wa Central Imenti Kirimango shine no rete ngavana Kawira gukamata mutharaba jwawe na atige kwandira ngavana wa umbere Kiraito Murungi na CS Mithika Lenture akiwa ni boba kurwa na wege siasa. Krema augete kinya mutumumu ne akuona bonthe baria bekiri mpene ni antu baria baritana iria gwakue mono kenguge na ngavana Kawira na kwou ne atiga gwikira atongeria bangi ntakene batiku. Muthuri Murioki ni agutwambiriria chio. Kiatho kiria kirerigeri kwithwa kironju mamoceji githani akurubanjuri njeke kuma kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi baringani na atongeria na ibagwite kiatho giki gitirite gitumi na ndi kaunti ya Meru na kithikiro kumenya mantu jaja gwita mbere ndegembe na ni muthiani kana sniper thenya ona aru ambijite gutiria kiatho turari na kio tariki 13 kiatho kiu kirari gia kugwathania Meru atongeria bonthe na Meru bonthe bakuma ntonyere mwankathuchi nikenda twithura tukiaragia na twithugana na iria jambana bamukomwe kana bamukuruma kiatho kiu tugitiria na kwena sababu gutiria mumeru akirira kana na kwithikira utima ntomba kuthithio tibo kongwana biomba kuthithwa tonto bau no ntumeru yetu kumantojire mwankathuchi ina nguo mutwe Kimeru katwetere igitare uri athira tugatua kiatho kingi kira tugacemania twina thiri nikenda njuri igatongeria Meru kubanga mantu ja mumeru ndene ya Meru kuma ntonyere mwankathuchi atukuga kuromba urekadi kire antu bonde tutugeta tukwenda ocemania na anene betu bonde bakuma the greater Meru kuma ntonyere mwankathuchi, yani but the two counties Tharaka Nithi county na Meru county, lakini undoma mantu jaja kuendelea Meru tutumbo chemania mantu ja watu wa postpone mwanka tariki ile ingi mantu ja twende jaja pakuga Mumeru onda kumwisha pe new year na mbuge tutige kwaria muno itwetere thirikari ritenguge we mantu jaja kwendekera ke mwana wetu uju wethero akwite tawe sniper na tuire family yao pole sana tuire akurubanjuri ncheke kiwa makaju nandi bare na tongere bonthe bakiaria bakaria miaria ngwataniro ndite mpathu toke ntangasire ya Meru barombe kwithirwa baina mwaka mwega twa kwendana twa kugwatanira ukiaria mugambo jo ukaria mugambo jo tumathiri ukithithio ntubura ukathithio ntubura bugatuma mutano yakwe mwaro nyakwe muturi oku aigwa ari antu aega na abwirite kwithirwa ario tontu bau wethura twamba kuthia mantu jau na twire kana ira tukethura tukwana ba Murungu na tukethura tukutharima generation ire ure turingi umba kwira kinya mantu twaririe mantu jau twenda kukarathuru twarie na tono tumba kugwatania
atongeria baba bonde baomba gwita gweba gintu kimwe onto tuwa kiara kimwe gitiumba kura nda na tukarora meru etwire twi na witikio na tugitikania na tukiendanaga na tukiare ya kanywa kamwe pura tukwenda buthithio tukathithio onto twage andwa meru tutita rwangugi na meru tutita bwega indi amno bubungwa sentiment no kiri mangushini au gitati no chokire mabisa bo kari nkatho bono no ntubura kono chunkuni bwitete na mbere kiri manto jegi ku ke sniper ki mutano ora o ari mburogo ora giro gwito sniper critical investigation this time round and the kind of a direction is taking ora itite sincerely we should thank the government on to critical ni kuonania iteno ke uno mugongo iteno munini no munene bachunguswa kinya untouchables bara tuije pateri ngithwa kulingana na uwezo wao na idiro biao na ora baturaga na ora ba pretendaga to be angels but now the government has gone ahead to investigate all aspects muntu onde nara kura sniper na kurukirire up to and including yomba nyengabana ikali antoba crime beya ku investigate wako especially the homicide kinyoke ya kwatia there are some hints which hints that something had taken their effect there akiwa ritora kirito murungi kana medikari nturi ritiburi ku taitonyi no manto jaja nekeno ntubetetere kwa kirito kana beta kwa munya beta kwa kawira it means that something is leading them to show that something has been taking place there. Nande kuteo kiraitwa kuma iturui kana medika. Nyuma tagantu baraba gwati na thimu ira ciagirire mutano ora nontu ichirindite to what we can see today. Ichi antu bangaba na kawira. Kumombere uro gwati ura wetene mwanka barabe kotini narua. Baraba kususpect we bomanda suspect. Ichia kuto bara witaira kiraito ngugi, kuto bara witaira medika ngugi. Bara nantu bande ene era ni hina cabinet kana kitchen cabinet yangaba na wetu manda mukawira na muthene kire mangushini etho akiwoju kimanto jigenga na meru kaira mwangaza unande kulingana na oni mwangana ande test iranga na wetu kurukirite na ntuba na uba kususpect na manda na the news that kurukirite for the last 1 year ni kuna she does not fit to be the governor of Meru County because she is not made of that metal which can resist the kind of situations and challenges which are facing her. With more obligation, you can forget from her. I know her. We have been together in the parliament for the last 5 years. Na imo menyete enough. Jau ije totole amiru zetu kuvuganya, she can step aside. Forget. Iteo na atenda. No koti kamudingata na tuchoke tumuchoke na ale alikaidi. Bauna ande ino more obligation yekejira. Muthuri Murioki, Weru TV, Mutindo Jokangangi. Ntuko ijire nyuma ya ngavana Kawira Mwangaza kumira Weru na kwerekania kuragwa kwa Daniel Sniper na siasa akiuga ni bare achindire kurene nibo bakugeria kumuringa nthi na ruangavana wa ukabere wa kaunti ya Meru Kirito Murungi ni achumirite guchiangurege akiari na njira ya mwanya na mwandiki wetu wa Nteto Boniface Mwongera Kirito ugite ati kumenya niki agukururwa siasene na nethiritwe akiuga maitaja maingi na nogokire siasene ni arombete ngavana Kawira gutiga gutonyithia siasa onto boburi na urito na jokuragwa kwa mwana mumeru akiromba watho kuthingata mukondo. Kama ulishindwa kura pumzika. Na kama unataka kuwa gavana tukutana 2027. Na miariwe gavana Kontemeru bikaira Mwangaza neonande yumbukitie gavana ukanyubona Kirito Murungi kuma ukira kurara akiri area atukera niwe ntukwena kirorero moko mono obisine ja Nairobi atwirite kuma ntukwegoro nkoro wewe nitrite kwashikite bonene ikona gavana Mwangaza kigire wishura kaiwateria kuma Nteto shimwandamite gokurukira gutonyithia rito riawe ukwandikwa ngatheti-ini iguru ati bara Kawira acindire kura nibo bari nyuma ya kuwata wantu wa wati na isiasa igwikirwo ku ntegwa nteko mama wega nonto bari kubacindire kura bara bacindire kura ni mithekare nturi na Kirito Murungi kou atukoretwa kesi neji atukoretwa gutwika isiasa tuyete gwikira na ni urongo kisira ni urongo intige yeto yakwa
kera wenda ashindwe kuritika kuletwa mantuni ya sniper non tunteo de kuraya muno and dukirwa miro kyao muno igitariri runtu kona makarika ya ryo gutena ange Kenya gukara muntu ryo indi mwathani agatuteithia na twingwa tukaja ukunia rujuru tuinga metho polisi emakure kuritango yao Kireito Muronge ecoka konaniria kauga Nteto cia Mwangaza kwithire kuchiriri torio kimathina jawe ichi kumuthukangiririe to bunene wategira we na tumiririe ati Nteto ni siasa kaire oni inaumire siasani na ndekwenda kuletwa mantu na nteku kabisa na inkuwa nkorone kwa ntewiritwe yetora kolekera Thaa kuletwa ngainda sindiro kura ni kubanga polisi nambi oni guti polisi nkubanga na ndikawira kwa kethera ori siasene owe ori in the kitchen owe riko ari rubyo rugero na mwanga kwena togi na mwanki na mwanka umirie manto yonde ni ndarumagwo ni wiji kiri mdaguri muno ntukumwe ndaka imwe cia nduma mitandaoni ikiuga nyane ngwati mbiete bilioni jiri cia miru na nguchwa iborisi ya bali rongo ndora ndagithirie ntatomana kirebo ka ndalingira report kwa polisi na bagwatwa na baikwa igamba court na baikwa court ne bajokera wambira sorry na ndeta court ndaga kinyende ko barekera ne batira ku nduma itariu na ndi kai guturigaria kethango nira tukiugua wena cio ngathitini ni ciama ni kirigaro ati muntu amakoragwo nuntu bwa miario renyo ya kumeneria ungi na nonto bonto bonande Kireito Muronge aro kumanya miaka irene ja wakili nija mutongeria no shothiriria Nteto iji na kona kyote ikethiro ikionekana na kionde kiria kiithikira mundu na kumura sniper ikethiro ikiumbuka na kuonekana werune akiri sheria kwitha kwina mantu athatu uro thomete criminal law omakwira me mbere ma kwina muntu uro kayuga gacio akumuta nako akorage yani the one who actually does the murder you know it first degree no kagwato ende kwe wangi oragetawa accomplish before the fact no ura tumito ura muntironge na gacio na no ura doganite who is the beneficiary wa manto yau oro na baita nkuruki ya igokia muntu no na number 3 kwa wagetawa accomplish after the fact muntu akoragwo agutiwa nyumba orari waku utari au muntaroragirwa before the fact who committed the crime who has come after the fact igitumikire kukiario ikenda muntu aragwera betaga mensiria Kingi eromba rero nene kirithirikano ni atiri bonde bara busikire kumura sniper bethro baikirwa mpine kenda njewe ni nyatona twatura tigite tutho tukiona kioto baraba guchonkuona mantu kwewa kanya bate kuringirwa gituma bera twite uyu kana twite uyu nontu katukwenda ni mabungwa bumire kwa unande won kranko wakora manande wakiri ne baraba uchunkuna investigation officers na baraba prosecution bakeya tafadhali ntu baekanya baite ngogi yao iraito wa professionally barite ngogi batukinyirwa ni muntu noriko without fear or favor bo na bwa kenda Kireito Muronge arajuriria bwa 10 awanje to sniper kethiro ikithukanwa siasa mono no ntumanto akethiro ikirwa siasa nyingi haja chiba ninya karagana kuna ndikinya kethira inkona rogo kana no ntimbona TV Weru
na nkathoma ngatheti oni trarite urundo gwetengukira no tumbire mo siasa ni tomagirwa kuoya mantu kinya mantu ya manene ya kauwe kero siasa viraringawa Reporter Ntoshero TV kumaja kingine kimshusha Nairobi mbita Bonfils Mungera. Mwana umwe uria urathomagira cukuru ya Nthaka ya njia na ari wa kuma Nteto Ntubetwe kiongo netete giutate na wirigiro bwa baba ingi nyuma ya kuandikithia A- kinya kwethirwa KCP miaka ina mithru agwete max 258 aki kongi na Robin Mureti uria urathomagira cukuru ya Nthaka ya Nkubo High na uria urandikithirie A-plane achumiritie gukungura mpumi chawe aria aigikini achiari ndugu arimu na achore. Nicole Chabare na KINYA. Ndaukumire secondary 2020 ndawatite KCP 24 max. Kwirutaniria na kwithirwa wena mworoto omwega wa mwana kuruta ngugi na bindi ikukwithagirwa gukiria abwega kuringana na Hasoni Mutugi muthaka wa Reverend Charles Mungathia kuma Ntere Chamiriki no mogwarito ababa thire cukuru ya njia mwanka wa 2020 baina max inini ari na max 284 na ende kirigiro ya KCSE kira kiatangachiro ntugu ya goro Mutugi hai na grade ya A-. I think in the most improved kwa grade umbatite nkushokeri munkatho. Secondly ka nshokeri asiari ba nkatho no ntoba support you pampete nkathoma bila struggle. Then nari mubagwa kwithwa ben support you ben karinzi ndome itaronde patumite ngachifu kumbonete ki future yako inkwenda kuthomera oncology thomera manto a cancer yo passion ya kwanza ndina passion yote thia nto babe na thina mbithe ndi mwarimu Nation Mutugi primary mwanga class 8 awata 284 marks na thai ya kuya na A- untubuyu bwa njabu na mantuya manene so ute max se mwana omba kuwata ogya kuona mwana wata max any max kijage thiri nini mwana uno weta nakabwithia na inya max iro kuwata primary tisociona na shebioka wata form 4 so kinyoga thwa wena manele kana nya under 200 no weta no kona zaidi no kona ukawata maximbe ya. Congratulations non to bwandu wake na persistence yake non to changamoto isithire to siro imbinge lakini kwa tuika no ikametie non to nya grade yake ni class 8 lakini ikametio is best kwithirwa kinyete nda ko advice to barabe school both barabe school primary na kana secondaries nya universities na colleges. Despite of challenges ra bokulokera wambe kuiritaniria na kuthoma kwa bindi na kwetha be focused ndina nkatho yu burukiri murungu nonto intura kurombera na bangi murungu abatethi bakiluka indi murungu ocoki mokono kinyawe au kilukie au tuma wako akiluka nindi nankatho itikweleseka ndina kuwiru kutikweleseka buregera bonde ne baba mono kwa nonto kwatangire ndie mbea imbetegite murungu atana mbea na kundalima mbethu ande na mbesa nyingi ndi muthomethia arakenda kinya cukuru ya primary niyo ya St Mary's iraire Ntere Ntubetwe kiongo kinya yoje na untoba gwikumeria kinya gwethiro batina secondary baina arito barothomera cukuru eno na ibaruthaga kigirio gya KCSE cukuru mwanya. Leo tuna wanafunzi wetu ambao wamekuja kusherehekea pamoja nasi hapa. Tuko na wanafunzi wawili waliokuwa Nkubo Boys High School, mmoja alipata A-plane, mwingine alipata B+. Omogwa abo ni Robin Mureti urani omogwa alitopata toba cukuru ya Nthaka ya Nkubo baba gwete grade ya A na kinya muthaka agonge no yari wa cukuru wenu na athomagira cukuru eno ya St Mary's hawete B+. Ndari among the top Nkubo High School barabara na A-plane barari badatu ndare amango na ingweretwa muno ontoba ko ata A-plane yu nda emetinya kwetha the among the best Kenya yonde lakini despite of the challenges nyeunda watrengo so kira morungu nkatho. Robin my classmates tobethe akero akolokaba mno eto tankubo Robin asiume tubele nda watre B+ nengo so morungu nkatho nkoerwa na ngacogeria murungu okwa nkatho nonto bayarathithitie nonto ntekeregira mono agakathiriria skulu athiririe nonto basanga moto na manto yara yonda twakilukirite Kumegebe North Western Class
Chabari. Itana mbere kurumira Nteto cietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto Nkuruki. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. Mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Raino Mabati kutoka Raino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Raino. Mabati ya sasa ni ya Raino. Chukua mabati mama ya Raino. mabati ya kudumu ni ya Raino pekee. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Tuko kwa togeni Greenwood City Mero ara kugeta shopping na mwanya kurea bithongi na gukena gugweterete tonya nthigurune mantu ja kinande jamaririte o aja nkorone Meru thioronka ogiciona iranduka cietu cia kinande brand cije kena Kenya na nthigurune na cia mwanya kienda gutigira gutikio urenda waga kuma fashion na mekire gweta intobia stima intobia nyomba na bia kwithongomia bibionthe okabio na nto amwe tonya wone hoteli na mikawe mwanya withurire kirio kwenda kuma irio bia giontwire na bia kinande birio gakenera mikawa yetu emwanya mono tonya ja wone michetho emwanya ire kabuchancha murabwinthe ana na ntuba banene Greenwood City Meru timola ke ni mwagoja shopping na mwanya ikeno na nkanya mwanya inyagwo kenda ija wone no tikororirwe ne ndiunge kwaja Greenwood City Meru Greenwood City Meru aja nio kagita shopping na Oriunge Mall ina mwanya turiungira na arua na utirira Chacha! Oi, tudo nito. Oi, masa sopa, tatugwesiragia no kumakaugo. Vale riangara na Joy Max mwivoko. Wow, mona Joy Max mwivoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ya shosh. Bei ya shosh. Mokaga woguo. Joy Max mwivoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyiria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwivoko tukenera turi amwe. Karibu Fredo. Sawa. Kabisa mama. Kuna marinda kweli? Ai, tuna marinda ama ingie mdo njunde. Oneka kama marinda. Tuna marinda ama ingie. Kabisa. Tunawatara bwango wewe. Karibu sana. Karibu. Ni kagita kadigonku, kagita gakuringa luku safi. Tukugwate ugeni aja ndukene yangu ya Predi Fashions maua. Turi na nguo, mina, mekathi, biondo na iratu bia ekorona toana kuma nthigurune cia Turkey, India, Dubai, Vietnam, Hong Kong na kinya New York na nthiguru ingi cia ome. Keresimasi. Digonko, inkomea kuya ntobako ulia. Ai na tomba kugura nguo match. Karibu sana aja uzo kwa Predi Fashion maua umbe kuduro kigurira nguo. Especially baba na mambura
tathai kwina bangino nthaka inago gakira nguĩ mbe mwana kuigwa buthuku karibu ajojo Prende Fashion Maua. Turi Maua Kasiongo akuina nyumbani chemist Mugaruna Jackmat Electronics na Shekina Hotel. Kugwata Nteto Nkuruki turiongere kana turingire thimo kurukira 0701 313 254 kana 0741 776 655. Ngukugwata ugeni oringi kiri Nteto chietu cheruthe ngichokera na chonkuruki kuringana na mpumi cha KCSE iria chiratumirirwe iguru chukuru yari amatiri netongerete kuthara kiri kaunti ngima ya Tharaka Nithi ikioneka guchinda kinya chukuru ya ari ya chogoria ana nkuruki ya 60 ni bombete kugwata C+ chukuru ingi ni amwe na Tharaka Boys, Ngarini Secondary, Nkondi Girls na Chiakariga Girls. Paul Kabithe ena rugono ruru. Nyuma ya mpumi cha kihiro KCSE gutangazwa indi cukuru ya materikali niho yumbite kwigweta ngorerete kaunti ya Tharaka Nithi bena minisko ya 8 kibugu 3. Diana Kitonyi murito wa mbere cukuru ni no wete grade ya A ainganitie wa kira kigerio. Mathematics teacher, my English, chemistry, Kiswahili, all the subjects to be included. I want to thank them, all of them. They really stood me. They really stood with me. They understood me. They were always there for me. I want to thank them because they were all my pillars. I would love to be a computer technician. Want to study in Strathmore, computer software development. I like to major in cyber security and also web designing, and any career to do with computer I'll be ready to do. Bwana Sebastian Baimbogo imurugamiri wa cukuru ino uraugite bombite kumakire minikiridi ya 6 mwanka mukuruki na ukinya ya 8 kibugu 3 mwankani oyo. I want to say I'm very, very excited, very happy with regard to a very well done, KCSE exam results. And first of all, we feel very grateful to our Lord Almighty for giving us a gift of the year. And for that, we are really very, very grateful to him. They have gotten the mini score is 80.715, which makes us feel that really the teachers worked very hard together with the general staff, non-teaching staff, and the parents. We want us to be grateful to them because without them we would not have had children or students in this school. So we appeal for those girls who want to do well to join Materi Girls. Obungwa Tharaka Gitonga murugara kiarira kurugoragia mirandi nkotho ntere mwanya Tharaka. Secondary schools chetu itiena twana tuganu na intema mwanko yungwekira mwito nkauga ugu twana tu thitwiro chukuru chetu tuyurerie mbere tuthi chukuru che na kungi yanke na basari tiko kwaga murigo wa macheki betetie na uweguru nkariunga na unkiro managia nagu Tharaka twetu no karaitha na ukwago itienda machi yenda bawetu akinyiria karibanteri no gutigiri bakwata mbaru mazukuru mantere inone kingo ciomba gukira takora konge utikwenda kwira kana ga kuchikariga Girls, utikwenda kwira kana ga kunkareni, utikwenda kwira Kamarandi, urenda gwithia chukuru chinge na guogu imwe itakinyira chukuru chetu. Encouragement irere wende no bichi bwa kubo mekirete ogo tafadhali mwanka uyu wa 2024 form 1 twireni twana chukuru chetu kwambira na ira ndanjira nacho including Thara Secondary School ntukurugura, Rukenya Secondary School ni arugurirwe, Kaiga Kamwe Secondary School ni kurugurwa na yenge yetoka Kauni Secondary School. Tuendere kuenkarejana betu bathome ona kana gakari nikainyirwo kithomo buru ona gakaije kate kariganirwe tebu kenda tuthomithiana betu batuka bagututethia tebu kirentere cha Tharaka cukuru ira chinge ciumbite kurutha Bwega na amwe na Mugunana Secondary, Tharaka Boys, Nkondi Secondary, Nkarini Secondary amwe na Eriani Secondary ntere cha Tharaka no nkiripotera Weru TV kuma ntere cha Tharaka Bituo Paul Gwakabithe.
Arito 62 kuma chukurune ya Lady of Mercy Magondo bakona kanya ka gutonya university nyuma ya kugwata C+ gwitia chukuru ije nkuruki ne gwikumiria kwandikithia arito abaire bari na A bakiuga ontobobo bwerega gukarika mwake ne jwa 2012 ogisigo keu chukuru ya Karimba Mixed Day nayo neonekete kinyayo wiki ya mwana wa mbere university bakiuga ontobobo bwoni kaire mwake ne jwa 2011 Mate Mugambi ni ariungirite chukuru iji katumenyithie nkuruki. Nyambura cia gukongwira mpumi cia kigero gya KCSE mwankoyo no aithiete na mbere kirigunto mwanya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya gicigo mbunge kia Mara gitatigitwe nyuma. Cukuru ya Lady of Mercy kiriwandia mitheru batatigitwe nyuma bakiugaga baruthite bwega muno kagita gaka. Alama za kwanza ile tumepata ni A-. 2 students have got A-. Yes. Then we have 5 students who have scored B+. And out of wale watoto ambao wanafaa kujiunga na university tumeweza kupeleka watoto 62. Magondo baragwata hachire indute na aritwa nkurukia 62 na bairi bathiete kiri university mwankoyo. Mwaka uliopita tuweza tu kupeleka watoto 20 katika university. Pata mean score ya 5.6 from 4.6 na hiyo ni hongera sana kwa wanafunzi wetu na walimu wote walio nyuma yangu hawa wote tulifanya bidii sana tukaweza kupata hiyo mean. Keno ni gwekigia chukuru ni Magondo bariuga berigite kugwata ugo mianke 12 mithiru. Ni mwaka ambao tumerekodi idadi kubwa sana ya wanafunzi ambao wanaenda katika chuo kikuu. Jambo ambalo tunaweza kushukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha tufike mahala hapa. Jambo la pili, kumekuwa na mshikamano mzuri kati ya walimu, wanafunzi, wafanyikazi na hata jamii kwa ujumla ya shule hii. Tumeweza kushirikiana vizuri. Barirenge kiri chukuria gutinda aya Karimba kiri wandienia mitheru yereretie nkuma. For the past 12 years or so, we have not taken any student to the university. Sukuru ya mbererie kigerio kia mbere twaruthire 2012 na kuma endenu ya 2012 nkinya thaino tutanabira mwana university. This is our very own Brian Mureithi. We started with him. Ringana na chukuru enu batoro bathongeria kana no akamwe university kuma chukuru enu rira yamberie mwanka wa 2011. Karimba rabuthitwe muno nuntu akwigwe tutanabira mwana university lakini riu twina witikio na twina hope that ni tuthiete kuvira mangi engi kuma thaino ugu ananika tukwenda matuletera engi muno kwanza na form 4 mauma kwenda maciokera. Brian Mureithi wa Mbaura no mwana wankia mwana otari aciari aturaga na buyoro turaga na mawathe athungire kiri chukuru eno ari na maxi 357 kuga wana gumbere atije borabo gakarika. Niringia shule 2020 and I entered the school with 357 marks. So the reason why nilikuwa nasomea shule ni the fact that ilikuwa imedharauliwa sana. So sometimes nilikuwa naambiwa nichejiwe shule but the power that I wanted to change the school ndio ilikuwa inanicontrol, so ikanisaidia hadi nikafika hapo. So nda sponsor to school and again Nteto Nteto kire and they hope they gaso cancer no ndombe usupport okudia umbere and nombe ndi kujoin kintu Thaa Kenyatta University lakini tino tedio muchi. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara. Bitagwa Mate ni Mugambi. Muthako umwe uria uthomete na thina na kuringwa njekine ndi wega ni kwithirwa umite njaite guciomba na ndi ari na wirigiro bwa kugarura ruju rwawe nyuma ya gutongeria kiri mpumi cha KCSE mwaka jojo. Muthaka uju uria urathomagira Meru School kwiro kinya BCR ikurema na ambiriria kuthomera nja na gwita cukuru akianaga ugoro ni day school kagitene ukaumu bunge Kirimangushine no rete thirikari kuongera kigi na kia waki na kwagirithia kwa machukuru kenda kuringa njeki kithomo. Muthuri Muriuki gatutaririe.
Mampume chekeria KCC kutachimulite mwenye goro omwe mwana uria ripoti yawe ringite ibiongo bya bari ni Martin Muriki kuma chukuru middle school NIA point 83 muthenya na arua tukinyite njeba Muriki tukienda kumenya bomo mantu urabukai na kuringana Muriki nandi agwite nya kuthoma kwawe kwete kwina thina no tukaginda kamwe na rinya kuma chukuru middle school kumania thina bene mantu jegie mbeca. I can say to staff before even chukulia na well wishers, there's a time nilikuwa we had thought of kwenda day school and kenda day school for a week, then ndo sasa deputy akanikujia tukarudi. Sasa after tumerudi sasa ndo alinitafutia well wishers wakaanza kunilipia school fees. Kwa na challenges chao ya fee and after ndoto ya secondary ile perform vizuri through the help of the deputy ndago wata don't well wishers barabara ndira part of the school fees AI education na ndagita kuthiria form 4 ndago wata grade A na kuringana Muriki nandi agwite kiroto kya wika university ni kenda ndagitari kiomba kithwa kiro gwatine kumene na aciari bawe batino hotethio bakumika university ndishwa nkeza kwagi well wishers aciari bako position ira bari batumbondera kuthithia medicine, so bado niko na shaka na depend on someone to show up na depend on Mungu afungue njia vile alifungua secondary nikamaliza. Ndombare aciari bawe na nekendi wega batigiri bagutumiria nikenda gutetheria mwana jo Martin ta university ikirikana unya mwaka uju ne ora mwari wa ongi edi skuru ya Kaga Girls nyaba bakirigora baketha bakithithia no nya mwari uju batena mbeca omike form 1. Nkiromba Murungu ore andingire kiama gitonya form 1 kinya wange aringe kiama aringithia ntu bawe ombe guntetheria nontu ndine nyonge witite form 1 etite Kaga Girls na kinyana teka twina uweso uria uni utingo gimbita nkaraganja ngugia mukuru ni athukire form 1 tutiro no tethio nyawe na arakurukite na rali na maxi cia we 330 na neti Kaga Girls. Of course nandi bakeja kuthoma me mwana to mtu kinya akeja kwa daktari yote kugaga atrita family agatrita antu baba ingi akethira akithithagia mantu ja maingi ya gutethia antu na gutethia community. Mwarongnete form 1 Kaga Girls mutakana te university na batena otethio nkuwa Murungu one endi wega pombe gutetheria kinyura thithia bwega aja bala bangi ba supportete omba uta form 1 omba utonya university oyuria kiroto kiawe amana bubu nandi mwana omoro rumari skuru runogone na kuwata machi 300 ja 96 nonete otethio kuma ki foundation ya Kathuru Murungi ira rugite kethwa kimuthomithia cukuru ya St. Mary na mwana jo kiwa kiroto kiawe kethwa giujura kinya kwa daktari wa nkoro na tutuma twine through office na turi aja tuyithe kujukia kana ka gwitwa Rema kenda geta kuthoma St. Mary Girls na igwitikia Mheshimiwa Kathuru Murungi au kajukia na arua kana kaga chinchia njeji kana kaga roturo bwa njeji na nturezi wega no ntuba Kathuru Murungi Foundation Murungu amutharimete na mbere omwaramiria mianka na gikundi kikiawe kionde o mabungu agutwangura methori nja eje Murungu ete na mbere omuthithia mantu jamanene ntumba kuora nkuigwa lakini Mungu awabariki sana. I will strive and work hard. I will pursue my dream of becoming a cardiologist. I want to help people who have the problem of hearts. They are going outside Kenya, but I want to help them in our country. Na ndenda kora precious. Okay, akwethra uninda athomere St. Mary's. Na ndromba kwa mtoma na ndene community. Mbeura kama mashinani anda kiwe tukwerua re hakikisha uchenje maisha ya mami oku na maisha ya community hiyo yote. Na tukweta giti ya senator. Itukuona no myumba na mwathani ya kutharime kinya biu bingi bi mbere. Bibi tharabia na mbeche nyingi na itukuona bite guitangugi kinya kyo mwathani no atumutharimithierie Mheshimiwa Kathuru Murungi akienda mboteja miu. Na kimando cha kithomo mubungu wa Sontrimendi kile mangushini akagwa thirikari nandi
no monketigire macukuru yonthe jakuthojaga kobwega ni kenda kukire kithomo. I'm very thankful to the government. Naru as we are talking, thirikari could release bursaries. Nanande antobakwa nkuburomba. Tukulekeria maratasi cha application. Kenda by next week antubethera ba apply na mbecha ikwambiria kuwejano, allocation ikwambiria kuwejano. Itukuromba thirikari o uyomba kulekeria bursaries. Nirekerie kinya mbecha wingi cha development cha CDF. Nonto le aikari tegweto na ala itegututedia. Last year we had difficulty here. Dene Kenya. Nonto thirikari tali na mbecha. Nonto mbecha tumairwa kurea marandu ya international debt. Muthuri Murioki, Weru TV, Mutino Jokangangi. Kwambiria thasta chero kere utuku bwana ruo utungata ne bweregeri kurunga makaunti ya Embu nyuma ya mandagitari bantere ugutumiria mugomo mabisaba baritetera kurega gwitithirwa nkathe watwa rutha gwita kuongera kithomo kurega kuewa baruga cha permanent na pensionable bakiuga kinya gutina mathagaja kung'ana ja kuumbithia na kuagirithia utungata. Rita Mwaniki ena Nteto Nkuruki. Marigitari a thibitari cionthe cia mwingi thiini wa kaunti ya Embu ni maigite miro yao nthi kuma utuku wa umuthi thaa thita. Kuringana na mwenegiti wa KMPDU mwena wa Upper Eastern niwe ndagitari Dennis Mugambi arauga thirikari ya kaunti ya Embu niregete kumarivira maruni mao thiini wa bangi ngurani na uguo magakorwa mekiritwe thiini wa CRB. Guku engi ao matari matwithua ngathi wirari wao wavamwe na gukorwa makirivwa mbia nini muno kuringana na kithomo kiao. Ogentu kira tukuga tue gote aja mantu jaja jonthe ja kuthithwa Embu County ati batu tugutinda kurugura stadium aja ati batu tugutinda aja gutinda gwaka barabara ende antu baraba batigwetera barabara iu bo aba gukua utuko na muthenya batu tuliuga tigirieje nande ni nogi nego kinya mwisho jo kunoga na naru utuko ikarekia murigo. Guku magikayagira thirikari ya kaunti ya Embu kumetikirie gucoka cukuru niguo mongerere mathomo mao na niguo mavote gutangikira arwaru uria kwagirire. O mwaka ikwitharo kwina agreement daktari bakethirwa ibakurekerwa gucoka cukuru kenda bomba kuthoma. Uti daktari kinyomwe kaunti ingi cionthe chikurekeria madaktari bagacoka kuthoma but guti daktari kinyomwe aja Embu County ukurekerwa. Ikumanisha in a few years time Embu County itiumba ikwithirwa ina madaktari bakwithirwa barabeta specialist barabara yaja nandi abakuritaya ende nthuki imbithiria yaja ira batikwithirwa gicoka school kuthoma. Embu County thirikari Embu County niregete ni batunyite nafasi ya kwithirwa iba gucoka skuru. Guku makiugaga thibitari cia mwingi makiria area ya Embu level 5 itiri na ndawa na indo ciingi cia kuthondeka arwaru. Guku ni wanathengia ya utongoria wa kaunti no gukorwa ikira mwingi ati kuri na ndawa na ithimi ngurani no ati undu uria ari mugaru na uria kuri thiini wa thibitari ino. Our working environment is very poor. Murwaru ukite thibitari akoraga gutina ndawa agatua tutire na kuruta wira. Why? Wakoroka undina hapo gutuma thoko kivaro niki matange ndawa. As we speak today ukathiava Embu level 5 our referral hospital arwa matumirwo Nyeri kana Chuka kakaunti tutambia ku Embu tangiciona. Riu marigitari aya ni merite mwingi wa kaunti ya Embu gukorwa magicaria urigitani thiini wa thibitari cia andu kiumbe wana kana thiini wa kaunti iria ciengi kuma muthenya wa rucio. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Abisa wogima uria urungamirite rwangi rwa murimo jwa mukingo cibitari ni amutwate ni achumirite kwezana mataro kireana bare mono baria barekitie gukinya miaka 13 gwitia ni abarombete gutiga gwitonyithania kiri gutuma ndugu cha kiwendo batikinyite miaka ni untu kuri na ugwati bonene mono bwa kugeu na kinya kugwatithwa murimo jwa mukingo. Nicholas Chabari ena rugonuru. Kama mimba ziko mingi hivyo ndo HIV na iko mingi na hivyo ndo kudhulumiwa iko mingi.
Kwa hivyo hiyo ndio sababu inaitwa triple threat. Kulingana na Daktari Pamela aliuga ati mwanka athaini konekanite ana abanini no akaba kuthinambe na kwinyangwa abonene akiuga ende mwana mwari kinya wangwa na batiri kwithirwa kimenyera na njira ya kurega kwitigiria into obyo utheri nontu ubu ibi byote mabenereka abure mpwe akiuga mwana mwari na batiri kwithirwa gitiya nikenda kinya gwe atiywa wana tware rwikumia rorare bari arwo ari begembe no thirite. I'm sorry to say that wewe nzirena mtu yeyote akilokera uno kuona kede mtu anevete nzirene tokore vete nzirene kenda wono na kuona re awete bya kwenda toko abonekera kwa arebe gembe no kaburomba wikumya rorare bari ya rwete atya rosoke terotire wikumya rorare wende ora wete nzirene kwa mwetika na mtu awetere toko abikeria borongo era na kuthikeria kuka weteka mtu kora ipo kureta manto yareko kwa uru ikumiare soke onogo no toma antoma kinya kiritwana atatweje kinya titwithirwa twikaria ana abao bari no ntuba kwithirwa baingi ibo bagutumirwa kubainyangia ana babari iborendere buria muno intobio theri burabiendere tekeni na intobio ida ansi ore no weta atia no ukarea Anereni kira musiari okuo kunekera kana mutonyukwe kana moronyukwe ketheni wo kumenyera musiari okuo ethero atena kyo utekwa otekwa kana otena kintu kireko utena kintu kira kwa utwanire biasi ari botwa twana totwa twanza kana tuo rotano teru kumaanisha kwanta murume kinyorera weka ele no rembi no reta murume kwa utotana re wanjereria kuja kuringa kibara kya nine ukiora sia ile maritamania skuru no kurite skuru yes lakini utebu warevia kinyana na maisha yako ukugeukia wetorene wena twana tothato wewe ngote kuomba kura thuru are kwendene no kana karena kwa uteomba ende kore kiosie kira merio bote kuomba atia mimbeini kwenye ni amerio ya minge twana toto yeye nyatu tumenyere twaletwo sawa sawa wana mtonge na kuthia moronyo kwa amuri na ate okwethia Kumege Benoth Peter Class Chabari. Hii ni imwe cia nteto iria tukuthuranirite kagitene gaka endi thaa 3:30 ngachokera na iji na ingi nkuruki mbita MAUREEN KINYA mwonaniritwo Mathithio Purity Richard.